international audience, those of you who follow us from overseas, we welcome you to River of Love الليلة tonight. نلقاكم الليلة جوا River of Love المسا تشيخور بنانت المولاي للزقور لخاي يالونشياكم يبربراكم على ذاك المولاي عنده عليك غلوريا للمولاي. اللي وصلنا في دين السنة، وصلنا سنة جديدة، على كم هذا ما بديتش السنة جديدة ما حتبدأ دلوقتي فتيت منوتي أخرى. Grazie مولاي قديس. كل هات يطلب معي، يطلبوا معي يسستيس من قلبك، بربرا روحك باش ترشف الكلمة المولاي. Grazie مولاي. Be excited about the word. كون اجتات متى ترشف الكلمة هوا. Nothing happens in your life without the word of God. شيء ما يجري في حياتك من هذه الكلمة الله. Everything that God wants to do in your life, He wants to do it through the word. ده كل اللي الله هيعمل في حياتك هيعملها permessa الكلمة الله. So as you honor the word of God, the word of God will position you and prosper you. الكلمة الله تبوزيشنك وتبروسبرك. Let's pray. بس قديس كلمني الليلة بالكلمة قديسة تياك. مولاي اعطيني ريفيلاتسيوني، اعطيني عارفين مش بس المخ اما تال السبيرتو اترانسفورماني اخدم فيا اعمل الرضا تياك السخو السير جوا هايتي من عير دومين ومن عير لبدا شكل. اعطيني الجوخ بموت سوبرناتورالي بس كل اللي انت عندي علي يا مولاي نرتشفيخ ونوتقوا في الحياة تياك الجلوريا تياك مسير. امين. مرة فيك تبقى لوقا كابيتلو 17 لوقا 17 يقال ريت على كل اللي انتم ادينا تسقونا بخالصا هجيكم بش تكونوا معنا هذا في العشية نيو ييرز ايف سيرفيس يبدأ في 8 في العشية فيكون او تستمونيانسي تقربين لآخر السنة ويقال ريت كل كونوا معنا على كلمة سبيشال اللي هيكوننا معنا في النار. اوكي. لوقا كابيتلو 17 فيرس 11 جرى لي قوة أسير لين جيروسالم جسو عدى من بين السمارية والغاليلية كيف كان دخل فرخل التقوا مياو 10 رجال مرضى باللبرة. 10 رجال مرضى باللبرة وقفوا البوت منه قالوا له هنا وقفوا البوت منه الماركة وادي وقفوا البوت منه قالوا له هنا وقالوا له جسو معلم يكلك خنينا منا كيف روم قال لهم مروا قوروا ريحكم للأساسين وجرى لي أوما وسيرين جرى لي أوما وسيرين فيقوا من المرضى تاعهم وهات منهم كيف رأى روحهم فيا رجع لورا يايات ويفخر لله انشتخت وجهه في الأرض في رجلين جسو رد له خير رينغراتسيا السدان كان سمارتان وجسو أبات وقال مش لا شفيقه من اللبرة فينو مدسة الأخرى ما كان خط منهم لرجلورا بشيات ياتي غلوريا لله خلف دان البراني انبات قال له قوم مور الفيدتياك سالفاتك. Spirito Santo كلمنا أعطينا ريفيلاتسيوني داك اللي انت عندك على البوبلو تياك سوسا والكومبلمنت هذين الحياة فوق دين الدنيا في اسم يسوع. دنيا بارابولا اللي هي ريالي في الحياة تاعنا كل يوم. هي بارابولا اللي هي ريالي في الحياة خفنا من نستلا مدوار الدنيا. والملاي بوجي اللي في قلب دين البارابولا على اللوم
il-messaġġ li Mulek poġġi f'qalbi għandu x'jaqsam mar-ringrazzjament. Għandu x'jaqsam mar-ringrazzjament. Ħanħarsu ftit lejn din il-parabola. Mela Ġesu kien sejjer lejn ir-raħal tas-Sammarija, Sammaritani. Sewwa u intaqa' miegħu huwa sejjer dak ir-raħal 10 lebrużi. Kien sejjer lejn Ġerusalemm u kien ovvjament għadda minn Samarija u l-Galilija u ntaqgħu miegħu 10 lebrużi. Issa, wis probabbli wieħed minnhom nafu x'kien żgur. Għax tgħidilna l-Iskrittura. Kien Sammaritan. Wis probabbli li oħrajn kienu Lut. Imma xi ħaġa interessanti li fil-Mart kollha kienu flimkien. Fil-Mart kollha flimkien kienu. Ma kien hemmx iswed u abjad, fqir u sinjur, bl-iskola u bla skola, fil-Mart kollha l-istess kienu. Imma nafu li wieħed minnhom kien Samaritan, għal dawk li intom ma tafux is-Samaritani kienu l-edewwa tal-Lut u l-edewwa u bil-kontra wkoll. Ma kienux bil-bejnietom minħabba kwistjonijiet ta' fejn għandhom min jadura jekk Ġerusalemm u li ieħor jadurawx fuq il-montanja x'imkien ieħor insomma. Imma aħna nafu li Ġesu ġie għal kulħadd l-istess. Amen. U daw il-koll kemm huma ollew leħinhom lej Ġesu u wara li fiqu Ġesu bħala wieħed li kien jobd il-liġi u kien taħt il-liġi għallhom morru, ma għallhomx kunu mfejqa, għallhom morru u uru ruħkom lill-qassisin. Għajt li ma Ġesu għallhomx kunu mfejqa, jew intom mfejqa, ġieli għalek, ġieli għal pereżempju kun infejjeq, mur kun infejjeq. Jew mur inti nfejjeq. Imma għalilhom daw tal-buħ, ismawni aħwa, daw tal-buħ li jfejjaqhom fiżikament. Issa ngħidilkom xi ħaġa profetika f'dan il-messaġġ. Il-lebra fil-Bibja mhux dejjem tidher fuq barra. Għax il-lebra hija profetikament simbolu ta' gburija. Pride in the Bible is spiritual leprosy. Leprosy is symbolically and prophetically leprosy. Like leprosy is to the body, so is pride to the soul. Palma l-lebra hija għal-ġisem. By the way, il-lebra jibda għalek ġismek, ta' biċċa. Ġdim. Mix ħaġa sabiħa. Innotaw, ħanirkom aħwak, il-marda tal-lebra, mhux għax nifhem ħafna fil-mart, nirringrazzja l-Alla. Imma il-lebra jibda għalek ġismek biċċa. Ġifieri jirnexxilek tgħix tul ta' żmien bih. Bil-lebra. Just a side note. Għodu attenti għaliex hemm id-dnub li huwa l-om, il-mother of all sins, il-mamma ta' dnubiet kollha. Il-gburija. Is-supervja. U s-supervja issarra f'ħafna affarijiet. Però ħajlek l-iktar supervja komuni f'ħafna nies jissejħu suppost Kristjani. L-iktar supervja komuni u l-inqas waħda li bosta Kristjani jinnotaw biha hija dik. Ħanitkellmu fuq ir-ringrazzjament illejla. Imma l-iktar supervja komuni hija dik. Li meta jiena naf x'għandi nagħmel, naf xejn talla fuq is-sitwazzjoni, imma xorta nagħmel ir-redin. Inti l-Alla tkun qed tgħidlu jien naf aħjar minnek. Tħallaġ il-gburija, għaw min jaħseb il-gburija xi ħadd joqgħod jiftaħar bi flusu. Jew bid-dar, jew bil-business, whatever. Dik hija pjuttost ħmerijiet, imma xorta gburija. Imma dik gburija li hija ovvja. M'hemm gburija li mhix hekk ovvja. Jisir il-bniedem li jaf li suppost jaqra l-Bibja. Bniedem jaf li inti għandek bżonn tixxierek jak huwa kman ta' Kristu. Il-bniedem jaf li aħna għandna naħfru. Il-bniedem jaf, Kristjana titkellem,
li jaf li għandu jimxi l-qoddim u jħalli l-passat warah. ħafna affarijiet aħna, ħafna Kristjani ma jagħmlux dak li ma jafux. Il-problema hija ħafna Kristjani ma jagħmlux dak li propri jafu, dak li huma suppost jagħmlu. Dak taf x'tiġi fil-Bibja? Gburija. U l-gburija hija lebra. U għavolja ma tantx tidher, xorta tibqa' tgħix biha ftit ftit, imma tkun qed tmut, qed iġġorr il-mewt miegħek. Because practically leprosy is your body is dying piece by piece, falling off piece by piece. But you can still go to work, you can still drive, you can still go to parties, you can still go to church. Issa, peress il-lejla hija l-aħħar sibt ta' din is-sena u l-molej poġġi f'qalbi biex nitkellmu fuq ir-ringrazzjament. Many people manifest leprosy because their heart there is no thanksgiving and gratitude in them. Ħafna Kristjani jimmanifestaw il-lebra spirituali għax m'hemmx qalb fihom ta' ringrazzjament. Da għawdex tkellim fuq messaġġ differenti imma użajt eżempju ta' tazza. U ħanuża l-istess eżempju ta' tazza l-lejla. Taraw din hija pratikament tazza bl-ilma bil-għasel. Nħodha jiena biex nxarab griżmija. Jinsi, il-bniedem grat jgħid grazzi ta' ħija li ġabli tazza bil-għasel avolja 3/4 minna imma kwart minna ma vojt, imma għad simulej bizzej dik taj. Il-bnidem ingrat jgħid ara daqsxejn laqqasim li jili. Do you understand? Il-bnidem ingrat dejjem isib xi ħaġa xi maqdar. Min flok jirringrazzja l-Alla ta' d-doni li Alla ta' jiggerger kontra Alla ta' dak li għat mhux qed jara f'ħajtu. Min flok jirringrazzja l-Alla għall-Knisja li Alla poġġieħ fiha meta hija Knisja sana, perfetta fil-ġenna biss. Imma jiggerger fuq x'għandha nieqes il-Knisja. Min flok jirringrazzja l-Alla għall-ħutu li Alla taħ u fdalu f'ħajtu, m'hemm bżonn tkun pastor, xorta ħutek. Xorta nis li jintet t-influenza u t-influenza u lilek, li huma l-kol kemm huma doni tal-la doni f'ħajtek. Sawa bit-tajb u l-ħażin tagħhom u tiegħek, imma xort issib xi tgerger għax dawk, jew għax dak, jew għax dik. Minflok tgħid ningrazzja Alla għall-ħija, ningrazzja Alla ta' oħti, ningrazzja Alla għall-pastor, ningrazzja Alla għall-Knisja tagħna, ningrazzja Alla da dak li l-molej għandna li titina. Il-bniedem ingrat għat ma jista' jgawdi vera dak li Alla għandu għalih. U dak li Alla tiġa taħ, għax dejjem igerger fuq dak li m'għandux milli jirringrazzja l-Alla ta' dak li għandu. Dik hija lebra fil-ġisem ta' Kristu. Lillejla l-mulejt il-grazzja tfiq minna. Xi ħaġa interessanti f'dan il-mass passaġġ, because I felt in my spirit to share from a prophetic, symbolic perspective of this message. Ħasejt l-Spiritu biex nxerja mill-lat profetiku. Jekk intom tindunaw hawnhekk il-Bibja tgħidlek li daw marru ltaqgħu miegħu imma baqgħu il-bogħod minnu. Baqgħu il-bogħod minnu. Għalkemm marru għand Ġesu u talbuh ħniena imma baqgħu il-bogħod minnu. Issa, mill-lat naturali nafu li n-nies li kienu jgħix taħt il-liġi li inti ma tistax tersaq lejn nies meta jkollok il-lebra. Moħkama. Help us, Holy Spirit. Many Christians stay away from God because there's leprosy. ħafna Kristjani jkunu jibqgħu il-bogħod minn Alla għax hemm il-lebra. It's not God keeping you away. It's your pride and your self-righteousness keeping you away.
مش Alla li qed iżommok il-bot. Huwa int għal min tot. U jekk ma totx għalik illum, żomma fuq l-iskaffa xabli tot għalik għada. Iżommrok il-bot, jisimmeni ħanidilkom aħwa. Jina ma nistax nifhem, jina din ma nista' ningasar Alla ma nistax nifhimha. Kif Kristjani iduqu l-qawwa tal-Alla. Jaraw il-mirakli, jaraw il-ħelsin, jaraw il-barka. Forsi jew jiżolqu, jew jibirdu, u jibdew jżommu ruħhom il-bot mill-mulej. Minflok jiġru lejn il-mulej. If you have a problem, run to God to solve it. Run away from Him. If you have a challenge, run to God to solve it. Must run away from Him. But do you know what I believe? Many will stay away. Because there's pride, self-righteousness, exalted sense of self-worth is pride. And it's leprosy. And it will not allow me to see clearly to give thanks to God for what He has done for me. Ma jħallinix nara raffajt ċara biex jiena nkun kapaċi nirringrazzja l-Alla x'għamel għalija. Jekk jien żbaljajt, I join your club. Amen? If I messed up, I join your club. Because we all messed up. And I remember, u niftakar li Alla ħabni anke meta kont l-għadu tiegħu u aċċettani bil-ħmieġ b'kollox. Imma aħna ħafna mill-Kristjani jinsew li Alla ħabbek meta int kont fid-dnub fil-lebra totali u xortan hekk miegħu issa li inti sir tibnu bintu għaliex taqbal bota żbaljaj. Because from God's righteousness somewhere it changed to self-righteousness. Għax minn flok iġġustifikat fi Kristu. Jisiku għal-bidu kulħadd jaf li ma salvajċa xejn tajjeb. Kulħadd ikun jaf għadi. Ħafna drabi il-Kristjani realment ikollhom dik ir-rivelazzjoni. Alla salvani bil-grazja. Mbagħad nibdew nimxu mal-mulej, niżolqu u issa nistħen nisaq lejn il-mulej. Se nifti. X'inbidel? Alla ma nbidilx. But now I feel, I'm becoming aware, this Holy Spirit message is going to help you become aware that you're staying away because you think you only can draw to God if you deserve it. You never deserved it, and until eternity, you will never deserve it. Qatt ma kien jisħoqlok wara l-eternità kollha, qatt ma jkun jisħoqlok. It's only by His grace. Bil-grazzja biss tiegħu. Il-mulej, u ħanilkom xi ħaġa oħra. Jekk intom tinnotaw, araw x'qal Ġesu. Ma wieħed minnhom li ntebaħ kollha fiqu, wieħed minnhom intebaħ li rfiq huwa sejjer. Kulħadd jgħid huwa sejjer. Reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lil-Alla. Jinxteħed wiċċu fil-ard f'riġlej Ġesu u radlu ħajr beda jirringrazzjah. Issa dan kien Samaritan. Jiġifieri qed jagħmel statement il-Bibja di. Jiġifieri minnhom kollha dan inqas wieħed li nistennija jkun ħajġi lura. Amen. Ejda, erġejda ġbi. Amen. Erġejda, brother. Amen. Yes, thank you, Jesus. Is-sismaw, dan huwa misteru li nistgħu nitgħallmu minna. Il-misteru, il-qalb tal-missieru, l-qalb tal-mulej. Aħna ninsew li it-tajjeb tagħna, il-ħażin tagħna ovvjament mhux ġej minn Alla. Imma t-tajjeb tagħna ġej minn Alla. Għax aħna ġejna rikreati fi Kristu fix-xbieħ Alla. Kemm minnkom intom tuħu pjaċir
Meta tagħmel xi ħaġa u jkollok dik is-sodisfazzjon. Tieħu pjaċir jekk tagħmel xi ħaġa u jkollok sodisfazzjon. Issa. Tieħu pjaċir meta inti għamilt xi ħaġa u di xi ħaġa li għamilt ħadd ieħor digawdija u ġie jgħidlek thank you. Tieħu pjaċir? Tieħu pjaċir iktar għax ġejt ix-xogħol qed tagħmel inti se ġie apprezzat. Forsi jekk inti tkun matur biżżejjed u hekk għandu jkun ma tħallix tfixklek għax ħadd ma rringrazzjak, imma jekk jirringrazzjak qalbek tifraħ. Taf li Ġesu hekk? Taf li Alla tal-eżerċiti ippretenda li jiġu lura jirringrazzjaw. Taf li kollha fejjaqhom u pretenda li kollha jiġu jirringrazzjaw. F'Mattew morru Ġwanni 4. The God of the universe expected that they all would come back and give him thanks. He expected it. Not he liked it, he expected it. Ismawa xej Ġesu għawara. In John 4:23. Għad jiġi sija, anzi jissa i. Bada dawk li tassew jadoraw jibdew jadoraw lil-missier fil-spiritu l-verità. Għara xinu ġej? Għax il-missier ukoll nies bħal daw fittex. X'inhi? Alla qed ifittex nies bħal daw. Nies bħal daw qed ifittex. Ġifieri, eżatt, amen, good God. Amen. Nies bħal daw fit-2024 verse 23 and 24, the transition. Amen. Isimaw ħanaraħilkom bit-TPT. Your people don't really know the one they worship, but we worship out of our experience. First from now verse 23. From now on, worshiping the Father will not be a matter of the right place, but with the right heart. For God is spirit, and He longs, yixxenna, to have sincere worshippers who adore Him in the realm of the Spirit and truth. Verse 24 bil-Malti. Ara xejrid il-mulej. Għax Alla huwa spiritu dawk li jaduraw għandhom jaduraw fil-spiritu fil-verità. Imma l daw il-tip ta' nies qed ifittex. Let me tell you something. Is God searching in your heart to find a grateful heart? Ijat qed ifittex f'qalbek il-mulej biex jisib qalb grata? Now let me tell you something. He will never find a grateful heart if you have a grumbling heart. Qatt mu ħajsib qalb grata jekk inti għandek qalb dgerger. Because they are opposing forces, għax huma opposite ta' xi xejn. Aħna qed nitkellmu fuq hawnhekk Ġwanni 4 mela Mattew 17 naraw li Ġesu pretenda. Ippretenda, kulħadd jgħid ippretenda. Alla jippretendi, taf. Taf li Alla jippretendi. Apparti li ħaqqu jistħoqlu ma jippretendi. Jistħoqlu u jippretendi li inti tirringrazzjah. Infatti għal dan biss jiena u inti ġejna kreati. Jiena u inti s-sax ma nistgħu ntuħ xejn, ħlief. Qima. U l-qima tinkludi ringrazzjament. That's it. Il-qima tinkludi ringrazzjament. There is no worship without the giving of thanks. Anyone who's a true worshipper has a heart full of gratitude.
kull bniedem li huwa ġenwinament adoratur, worshipper, bil-Malti xejdulu. Wieħed jagħmel jadura. Adoratur. Għandu qalb mimlija bi-gratitudni. Halleluja. Ismawni aħwa. Heaven is a place full of people who are full of gratitude. Il-ġenna huwa post mimlija bnies, mimlija gratitudni u ringrazzjament. For all that the Lord has done, għal dak kollu li mulej għamela l-jom. Intom ġili xsibtu għalix Alla krea l-knisja? Għalix Alla krea il-binjiet? Tgħid li Alla ma kreax binjiet. Li Alla krea binjiet. Infatti, fid-Testament il-qadim, tom dettalji sħaħ kif għandhom jagħmlu l-binja wkoll. Għax Alla jaf li l-poplu tiegħu x'imkien li tintaqa'. Sewwa. Imma mhux il-binja li tagħmel il-nies, imma n-nies li tagħmel binja. Sewwa. The building does not make the people, but it's the people that make the building. Okay? But why do you think God has created houses where his people gather? Do you know what he calls them? Houses of worship. Id-djar li Alla ħalaq, it-tinet li Alla jqajjem fit-Testament qadim u fit-Testament din, kollha jisejħu djar ta' qima. Tista' tqim l-Alla minn ma tirringrazzjah? Can you give worship to God and adore God without giving him thanks? Do you understand? Do you realize that this house, this building, hallelujah, which is going to grow and expand much more in the coming months, hallelujah, Fissem Christu, and it's called Paid in Full in Jesus' name as well. Hallelujah! God erected this house not so that we can have pastizzi. Alla ma għajem zin id-daru dil-binja biex għanna nqoddu niklu l-pastizzi u qassatat u nħu l-kafe u t-te. Alla tana din il-binja biex kun dar fejn il-poplu tiegħu jiġu u jgħatuh ringrazzjament u jqimuh, halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Amen, amen, amen. Jekk inti tara t-tinda, it-tinda, per esempio, fit-testament li qadim jitkellem kif Ġesu, kif David zifen quddiem Alla, jirringrazzjah tar-rebħiet li tagħhu tal-li favorixxih. Fit-testament ġdid titkellem fit-Tlati tal-Apostli għandekun jekk minn sejba kapitlu 3, titkellem fuq it-tinda ta' David. It-tinda ta' David taf biex inhi mimlija. Mhux bil-bnadar għalkemm jogħġbuni l-bnadar. Bnies mimlijin ringrazzjamentu tifħi. Dik hija t-tinda ta' David għona. Alleluja. Amen. Alla jifittex nies li jfaħruh u jingrazzjaw. Hija impossibbli tgħid jien inħobb l-Alla u ma tirringrazzjahx l-Alla. Issa diġix tgħidlu thank you da darba f'ġimgħa u l-kompliment gergir. Fil-ktib ta' Pietru, morru fil-ktib ta' Pietru. L-ewwel Pietru 2. Let me tell you something. I'm going to say something similar to what I said previously. If you grumble, you don't have a heart of thanksgiving. Ma tistax ikollok qalb dgerger u fl-istess ħin qalb li tfaħħal Alla. As a matter of fact, if you truly are a man or a woman who loves to give thanks to God, you will never grumble. Anzi nemmen li jekk inti persuna li għandek qalb tirringrazzja lill-Alla qatt ma tgerger. Vera, għannejla qatt ma tgerger. Now, dear husbands, I just told you how to solve your wife's problem. When she grumbles. And vice versa. Amen. If your husband grumbles, give him this message to listen to it. Hallelujah. Kien raġel tiegħek igergera tiħda l-messaġġ jisimgħu. Amen. Ismawni, aħwa ħanejdikom aħwa. A person who grumbles has forgotten the good has been done to him. Il-bniedem li jgerger nessa il-ġid li ġi mot lilu. Issa, ħan kellimkom fuq livell ta' mara u raġel. Bla dubju,
Jiena qatt ma tqajt ma l-ebda koppja perfetta. Imma faċli raġel li gerger fuq martu fuq xi ħaġa li tagħmel jew ma tagħmilx jew tonqsu jew ma tonqsux. U jinsa il-ġid li Alla jkun taħt permezz tagħha. Issa bejnietom ma jdu jitkellmu sewwa. Imma jrid jirringrazzja Alla, jrid isib ħin tirringrazzja Alla ta' del-mara li Alla tat. Il-mara trid issib ħin tirringrazzja Alla ta' dan ir-raġel li Alla tani. Bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu għandu ħafna tajjeb ukoll. Għandha ħafna tajjeb ukoll. Amen. Ma ħanelkom ħaġa faċli. Listen to me carefully. Have you noticed that when you meet somebody at the first time, you only have good things to say about them? Tindraw li meta tintaqa' ma' xi ħadd l-ewwel darba. Ħlif tajjeb ma tarax tibda tara kollox leq. And as for grantedness creeps in, the things you are grateful for you forget and you start seeing only the bad. Il-affarijiet li ġibduk u bdejt tapprezza tibda tinsjom u tibda tara biss il-ħażin. By time ma tara xejn ħlief ħażin. Because your heart has forgotten the many good things that your husband or your wife has. Bil-żmien tibda tinsa li tajjeb u ħażin, it-tajjeb li l-mara tiegħek u r-raġel tiegħek għandu. Jiena niċċassa, mhux niċċassa li l-koppji jkollhom xi jgħidu, niċċassa li xkultant insib koppji li jridu jitqatlu u ma jniżlux xulxin u jobbodu lil xulxin. Ma daw xi darba kienu fl-istess sodda jħarsu wiċċ imbuċ o qalbi kif nista' ngħix mingħajrek. U issa kif ħanama ħanejx mingħajrek. Mintu għatwa tirreflettu għam dolla fed. Daw xi darba kienu miċluna wara xulxin issa jridu jitqatlu. X'inbidel? Anyway, that would be in the course tal-marriage counseling. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Isma l-istess bej l-aħwa ta' għad ngħidu għażwiġiet, inbistess bejnietna ta' l-istess bejnietna. Isma, ma jirrekjedi l-ebda spiritualità biex tara difett f'ħuk u f'oħtok ta'. Issek taraħ tajjeb li tkellem bejnietkom u imma ma jirrekjedi l-ebda spiritualità, imma jirrekjedi maturità u spiritualità biex inti żomm qalbek safja u tara biss it-tajjeb. Tidnejlek għaliex? Għax Ġesu hekk jagħmel. Xi ħaġa tal-għaġeb. Jiena naħseb Alla huwa għami. Għax jekk xi darba u kemm il-darba tkellimt Malla fuq Marjella, qatt ma qalli xejn negattiv Ġesu ħanin. Kollox dejja pożittiv. Qatt ma jgħidli xejn negattiv fuqha. Kollox pożittiv jgħidli. Da mhux Lord ma ħsibx istess mara di. Inti żgur titkellem fuq il-mara tiegħi. U bla dubju meta jgħid titkellem mal-mulej fuqi, mu ħajdilha xejn ħażin fuq marti fuq iżgow. Għax m'hemm xejn ħażin. Ħanejdilkom ħaġa. Le, ċajta ovvjament. Imma fil-veru sens għal-kelma wkoll serjament, inti taħseb li inti ħatmur Antalla walla ħajqot jgħidlek kontra martek jew kontra żewġek. Jew taħseb li ħatmur Antalla ħajqot jgħidlek kontra l-passer jew kontra l-djaknu, kontra l-elder u kontra ħuk u kontra l-għaxirku. Taħseb li għallek ħajamel. Tara kemm nitbedu mixbijat Alla mela. Tara kemm il-mentalità tagħna li aħna ngħidu aħna nixbħu lill-Alla. Yeah, praise God, amen. Go for it. Ek suppose, vera infatti. Mhux qed ngħidlek jekk hemm xi differenza bejnietna ma nitkellmuhomx,
Imma tkellimni jom dat sitt issa xtejlek li mħabba tara l-aħjar. Għax Kristu dejjem jara fik l-aħjar. Amen. U ħafna mill-Kristjani jġarfu għaliex ma baqgħux grati. Nabħal mamlu l-Ġesu xejn iktar differenti. L-ewwel tex kien ferħu bih. Ħini u dak li ġej fi żemm il-mulej. Wara ftit dabli ma' awtorità jitkellem. U mbagħad salbu. U l-istess il-ħuk, l-arusa, l-ħmara, il-mara, il-raġel, il-passer, l-istess. Mbajna u inti li dunżommu qalbna mimlija gratitudni. Ħanilkom il-benefiċċji li jina u inti ngħixu ħajja ta' ringrazzjament. Benefiċċji. Number 1, morru hemmhekk fl-ewwel Pietru 2. Isimgħu waħwa. Vers 9. Immintom ġens maħtur, kulħadd jgħid, dan qed jgħid għalija. Vers 9. Intom ġens maħtur. Saċerdozju rjali. Nazzjon qaddis. Poplu li Alla kiseb għalih. Wow, Alla dak li għamel mhux biss għamlu għalija, ma actually għamlu għalih. Biex inxandru d-gergir. Biex inxandru it-tifħir. Biex għana nkunu poplu mimlin ringrazzjament u gratitudni ta' dak li l-mulej għamel għalija u ma għamel mija ju anka ma ta' ma kienx ħaqni. Halleluja, u Alla salvani u mit għalija xered demmu għalija, ħabni, għatma ċaħadni, għatma warrabni, għatma għalli, tal-lajtiel, s-sadaġ min. Amen. U l-bnidem li huwa mimli gratitudni, u bnidem li jattira il-favur ta' Alla fuq ħajtu. The man, the woman that is full of gratitude attracts the favor of God over his life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Many Christians pray for favor. Walk in thanksgiving and you will become a magnet of favor. Eħx ħajtek grata u b'ingrazzjament u inti ssir kalamita tal-favur talla. Anka fin-natural. Bnidem li dejjem igerger, inni x'jagħmlulu. Mhux biżgħax bin rasaqu li lem dak għax dejjem għax jitex kemm waqqani dawn meta jiġi ħdejja l-ħin kollu sejra u lem. Le. Kemm nuħu pjaċir ma dak il-brother Istina vera meta nkun miegħu jew nkun magħha vera jrasquna lil mulej. Għaliex? Wieħed qalb itgerger u l-oħra qalb grata. U xemm il-ġenna? Nis grati. Xem l-infern? Nis ingrati jgergru joffendu l-Alla. Amen. Xaħad oħra. Dar raġel il-lebrus li ġilura lejn il-mulej infejjaq. Il-mulej għamel xi ħaġa fih li ma minx l-oħrajn. Il-mulej batu, għabbarti li l-ewwel mar juri l-assasina xek kien rikjest minnhom fil-ktib tal-Levitiku li daw isprobabli ma kellux tempju fejn jista' jmur jirringrazzja lil Alla. Is-Samaritani ma setgħux imorru fit-tempju. Imma mar għandak li l-tempju kien mimmi għalih. Interessanti jux. Halleluja. Imma da Ġesu għallu mur inti issa fi ktib ta' Matteo ħana ġanaqra għala ħarbiċa da. Luqa sawr 17. Arawa. Umbat għallu mur inti l-fidi tijak salvatek. Il-kelma sozo. Issa inti sirt mamul sħiħ. Il-kelma sozo, komplut. Ma jonqsok xej.
ħanejlkom aħwa. Inti tista' tkun irċivejt fejqan. U xorta jkun jonqsok ħafna affarijiet. Ma meta tirċivi s-sożo, il-kompletezza tal-Alla, ma jkun jonqsok xejn. Amen, aħwa? Jekk intom tindunaw, daw marru bil-fidi jirringrazzjaw l-Alla. Marru bil-fidi, infatti ma nafux jekk marru jirringrazzjaw l-Alla, imma dal-wieħed ġi lura jirringrazzjaw l-Alla. Let me tell you something, brothers and sisters. Fil-ktib ta' Filippin 4:6. Tgħidilkom da kollu li intkom għandkom bżonn itolbu bis-suppliki u b'interċessjoni u bir-ringrazzjament. Be anxious about nothing, tkunu ansjusi b'xejn. U f'kollox itolbu, suppli u interċessjoni u b'ringrazzjament. With supplications and with intercessions, with thanksgiving. Let your request be made known to God. Dak kollu li għandkom bżonn ħajjiġi ġibuh qudiem il-mulej. Umbagħad tgħidilkom u l-paċi tal-mulej timlilkom qalbkom. Il-paċi li tmur lil minn kif jaħseb il-bniedem, kif jaħseb il-moħħ. Listen to this. Praise, thanksgiving is the sound of victorious faith. Il-ringrazzjament u t-tifħir huwa sound tal-fidi vittorjuża. If you want to hear somebody who is overcoming, listen the way they talk. Listen the way they praise God. Jekk inti tisimgħu xi ħadd u taraw xi ħadd mimli fidi, isimgħuhom kif jitkellmu u kif ifaħru l-Alla u kif huma mimlin gratitudni u ringrazzjament lill-mulej. Għax il-bniedem li verament jgħix bil-fidi, jaf li jgħix bil-fidi għax tiġarra r-risposta minn qabel mill-bidu. Allura la inti diġà rajta, issa inti l-komplement huwa tirringrazzja lill-mulej. Mhux meta ġejja di. Il-bniedem li jaraf u għaraf kif jgħix bil-fidi vittorjuża huwa l-bniedem li daħal fil-kunċett tar-revelazzjoni la jel-mulej wedili dik hija tiegħi wissa xogħol biss nirringrazzjah. Amen aħwa? Thank you, Lord. Il-ringrazzjament jattira il-favur malla u anka l-favur mal-bniedem. Jattiva l-favur ta' Alla fuq ħajtek. Meta inti tkun bniedma mimli gratitudni, anka mal-aħwa ta' bejnietna. Anka ma' dawk. Għanela, per esempio, inti tmur tat il-karozza petrol diesel. Tmur restorant. Tiġik f'qalbek tgħidilhom thank you. X'għidilhom thank you dak ħanħallasom. Mix-xorta tgħidilhom thank you. Billi tgħid thank you x'ħajswilek. Taf kemm hawn illum ma min kont nitkellem. Illum kont nitkellem ma' xi ħadd li pereżempju persuna barranija taħdem ġo xi restaurant ta' Malta u tuwa ħafna xogħol. U bdiet tgħid li l-biċċa kbira ta' nies qatt ma tiġi tikklirja l-imwejjed, tnaddaf, timsaħ, kważi ħadd qatt ma jgħidilha thank you. Ħlief wieħed jew tnejn min nies. Ħajja kaħwa. When you say thank you, people hear you different. Meta inti tgħid grazzi, ħadd ieħor jisimek differenti. Your voice to them is healing. Il-vuċi tagħhom hija fejqana għalihom. Għax jafu li mhux qed jiġu abbużati jew użati, anke jekk jiena ngħid għall-mulej użani, iva mela le, u aħna bit-thank you mingħajra xorta naqdu l-mulej. Imma l-bniedem li inti kapaċi tirringrazzja ħadd attira favur lek. Amen. Grazzi mulej. Thank you, Lord.
ħadd ieħor kif ħares lejk, ħares lejk differenti. Il-fatt li inti jkollok qalb grata u ta' ringrazzjament, fajnej il-bniedem inti, kif tidher tibda tidher differenti. Nies li huma mimlija b'ringrazzjament, jekk inti tinnota fil-ħajja, nies li huma mimlija b'ringrazzjament, tarhom li m'għandhom xejn nieqes f'ħajthom. U nies li għandhom gergru u m'għandhomx qalb u attitudni ta' ringrazzjament, jista' jkollhom il-materjal kollu tad-dinja u qatt m'għandhom biżejjed. U dak li għandhom m'għandhomx ringrazzjament u gratitudni ta' dak li għandhom. U laqqas igawdu dak li għandhom. Halleluja. Il-ringrazzjament fil-Bibja, jekk intom tinnotaw, innotaw dan ir-raġel li ġie għand Ġesu. Fetaħ il-bibien biex jirċievi xi ħaġa oltre milli jirċivaw il-massa. Did you get that? Thanksgiving, if you noticed, it opened the door for this one leprosy man who was a leper, but he was healed. This one man with a heart of thanksgiving opened the door for him to receive something above and beyond what the rest received. Nine received a healing. One received a life transformation. Disa irċevew fejqan. Wieħed irċevew ħajja trasformata. I have seen many Christians healed and non-Christians healed. But I've seen few lives transformed from those who have been healed and were not grateful. And it doesn't have to be a healing, it could be a financial blessing. It could be a breakthrough. Rajt ħafna nies, Kristjani u mhux Kristjani, li jirċievu fejqan. Inkluż, forsi mhux bil-fors fejqan, jista' jkun xi breakthrough finanzjarju, xi barka finanzjarja, xi ħaġa li Alla minn magħhom. Ftit nara minnhom li vera mbagħad ħajjithom tiġi trasformata. U dawk li ġew ħajjithom trasformata huma ħajja nies li jgħixu grati. Grati. Mimlin gratitudni. Ringrazzjament, meta bniedem tkun bniedem grat, taħseb li n-nies ma jenotawx meta inti tgħid thank you, grazzi, napprezza. U meta inti kollok klijenti, jew inti pereżempju klijenta xi ħadd, taf li inti tispiċċa tiġi favorit. U mhux għax inti biss titlob għal Alla l-favur, imma x'inti persuna taf tgħix bħajja gratitudni. Tirringrazzja lil Alla. Tirringrazzja għal dak li jkun, anke għamillek x'għamilha anke jekk huwa liġ kien servizz. Anke jekk m'għamillek xejn ma' prova. Dak il-persuna ħajħares lejk u ħajpreferik awtomatikament. Amen, ħadd ma jieħu pjaċir jiġi taken for granted. Ħadd ma jieħu pjaċir. Issa, il-bniedem matur xorta jrid jagħmel xogħlu u jagħmlu għal Alla u jagħmlu minn qalbu. Imma ħantikom eżempju. Ejn nagħmlu mod, hemm boss ta' kumpanija, boss. U jrid jagħti promotion lil xi ħadd. Għandu 10 ħaddiema u għandu promozzjoni ta' wieħed biex isir supervisor. X'ħad taħseb li il-min taħseb ħajat il-promozzjoni? Il-dak li gerger? Jew il-dak li dejjem b'attitudni pożittiva, b'attitudni ta' ringrazzjament. Grazzi boss, napprezza xogħol. Grazzi boss. Taħseb il-min? Come on. Il-dak li huwa grat. Jirringrazzjah. And some Christians are praying for supernatural breakthrough. And what they need to do is they need to break through. Or truly break. Għanejlek aħwa. Learn to live a life of thanksgiving
and you will always live a life of abundance because you'll become a magnet of blessings. Eħx ħajja ta' ringrazzjament u inti tgħix ħajja kalamita tal-abbundanza. Kun grat. Kun grat. Jien għandi żewġ sayings u nħobb ngħidlek. If you want to be great, be grateful. If you want your thankful, be thankful. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. The more people draw close to you, the more your influence will grow. Meta inti tkun bniedem ta' ringrazzjament u gratitudni, iktar nies jersqu lejk u iktar nies jiġi influenzati b'ħajtek. Iktar ħajjiet jiġu impatti. Iktar ħajjiet jiġu mmissa bil-ħajja tiegħek. Let me tell you something. I've heard it many times ago, u smajta reċenti wkoll, and I've heard it recently. When God wants to bless you, He will always use a man or a woman. When the devil wants to hurt you or curse you, he will always use a man or a woman. Now, listen, meta Alla jrid ibirkek dejjem juża persuna. Meta x-xitan jrid ikissrek dejjem juża persuna. Dejjem. Now listen to this. Every blessing that God will bring to you, He will bring to you through another person. Kull barka li Alla għandu għalik ħajġiba f'ħajtek permezz ta' persuna oħra. For those dawk li jgħixu għal rasu u ma jidux jixxirku, how much you're missing out għal bidijaj? Kemm qed timmissja waħwa? Somewhere, this is a word for somebody that is listening right now. Somewhere what you need, someone has. Someone has your answer. Xaħat għandu risposta li jtfittax int. But if you're not obedient in the basic things of life that God called you to do, it's very likely you will miss it. Imma jekk inti ma tkunx obbedienti fl-affarijiet bażiċi li Alla qalek biex tagħmel, wis probabbli ħadd immissha. Meta tkollok qalbek grata u tirringrazzja lill-poplu d'Alla, dak li jgħinek, dak li jagħmilek xi ħaġa mhux bil-forsi Kristjan, jekk inti tmur ristorant, per eżempju jien għandi jiena all right, jiena naf, friendly, nħobb nitkellem man-nies, ma jien għandi nħobb nagħmel hekk. Number one, il-waiters, di xi ħaġa mal-waiters. Sew jekk raġel jew mara, mhux għax ikun mara, ġifieri jew raġel whatever. U jekk ikunu barranin nipprova ngħid kelma minn speċjalment ikunu Spanjoli jew Taljani, nħobb nitfa' kelma. Bil-Ġermaniż ma naf assolutament xejn. Bil-Franċiż ngħidulhom French fries. Bit-Taljan u bil-Spanjol nħawwad xi ħaġa u bil-Ingliż orajt. Imma ħanilek xi ħaġa, tidejlek xi ħaġa. In-nies li jaqduk huma nies bħalek li għandhom il-bżonnijiet tiegħek, għandhom familji bħalek, għandhom challenges fil-ħajja tagħhom bħalek. When you thank them, you will bless them. Meta inti ringrazzjahom, intberikhom. U xi ħaġa li nħobb nagħmel kemm m'għandix x'aqsam xejn ma' ringrazzjament imma xi ħaġa just for no extra charge għalikom illejla. Ask them their name. It-waiters, jekk hemm xi ħadd minn Ċekkoslovakkja jew minn Russja jew li ma nafx isemhom, ma nafx il-mulejjejn, imma nħobb nitlobhom isimhom, x'ismek int? Because I don't want to make them feel like they're just a number, they're just nothing. And I thank you. Thank you for the salt, thank you for the pepper, thank you for the sauce. Thank you for... They feel valued. Jħossuhom li huma apprezzati.
And they're gonna love to bring your food. U ħajjodu pjaċiri servuk l-ikel. Ftakar li bej il-kċina u l-mejda tijak hemm passaġġ fil jistgħu jagħmlu li jridu fil-platt tiegħek. And make sure you bless the food. You'll never know what else you're blessing. Birku l-ikel waqt li jkunu bej il-kċina u l-mejda tijak. Jgħad birku zew xatek baddin tisgur xinti tbirek. Naħseb kelkom revelazzjoni fuq għadi b'xi mod ir-reaction tagħkom. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Praise and worship team, can you please come? Ħanes spiċċa b'daw. Ħanes spiċċa b'daw il-tlet punti jisimgħu. I'm going to finish with these 3 points. An ungrateful heart. I'm going to give you these 3 signs. Does these 3 things apply to your life? Daw il-tlet affarijiet japplikaw għal ħajtek? 1. If you're ungrateful and you are not in the habit and you must make it a habit, jekk m'intix fil-vizzju u għandek tagħmlu il-vizzju ta' f'ħajtek li tirringrazzja. Intom li tiġu hawnhekk, issibu t-toilets imnadfin. Xi ħadd inaddafhom. Issibu s-siġġijiet puliti. Xi ħadd jirranġawhom. Issibu t-te u l-kafè. Xi ħadd jippreparahom. We are called to be a people of thanksgiving. Aħna nkunu poplu ta' ringrazzjament. Are you ready for these 3 things? Ask yourself if you are this. Staqsilek nifsek intix del persuna. When you are not grateful, God is not truly center in your life. Meta inti m'intix grat, ħajtek Alla mhux vera ċentru f'ħajtek. Alla mhux ċentru f'ħajtek. Tu, meta inti bniedem ingrat, when you are an ungrateful person, it's a sign that there is pride and self-exaltation is central in you. Meta int m'intix persuna ta' gratitudni, hemm sinjal li fik teżisti l-gburija u l-image li inti molli tolli lek nifsek iż-żejjed. Suppost xej. Issa aħna meta ngħidu xejn Alla fuqna dak mhux jien qed nolli lil nifsi, jien qed ngħid x'Alla qal fuqi. Alla jollini u jolli lilek. 3. Number 3. A person who is not able to give thanks and be grateful is immature, carnal, and possibly spiritually dead. Meta persuna mhux kapaċi jkollu ringrazzjament f'ħajtu, hija possibilità li għax huwa immatur, jekk inti immatur tista' tikber. Għax inti karnali, tista' ssir iktar spiritwali, jew għax inti mejjed. Il-bniedem, il-bibi fil-Salmi taf xi jgħidlek? Il-bniedem mejjed ma jistax jirringrazzjak. In the book of Psalms says, the dead cannot praise you. If you're alive today, you will always find something to praise and thank God for. Fis-Salmi jgħid il-bniedem mejjed ma jistax jirringrazzjak. Jekk inti llum ħaj fi Kristu,
dejjem ħassib xi ħaġa għal xiex tirringrazzjah il-Mulej. Fl-aħħar skrittura Hebrews 13. X'għamel il-raġel li kien lebrus. What that leper did, as he came back to give thanks, Jesus made him whole, lacking nothing. Dak ir-raġel kien lebrus u ġilura lej il-Mulej. Ġessu mhux biss fejqu mill-marda, imma għamlu komplut sħiħ ma jonqsu xejn. Lud 13, 15. B'Ġessu mela. Mhux bil-patriarki u bil-qaddisin, b'Ġessu. Ejjew nofru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċji ta' tifħir. F'kull ħin. Jiġifieri l-kelma ta' xuftejna li tistqarr ismu. By Jesus, let us continually offer to God a sacrifice of praise. That is the word of our lips, which we confess. In 1 Thessalonians 5, l-ewwel Tessalonikin 5, tgħidlek hekk. Kapitlu. Vers 18. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks to God in everything. Irringrazzjaw l-Alla f'kollox. Pastor għaddej minn żmien diffiċli. Pastor għaddej minn marda, marda tniffaċċja dil-marda. Pastor għaddej minn kawża fil-qorti. Dak li ġablek l-għadu, mhux qed ngħidlek irringrazzja l-Alla għax ġabulek l-għadu. Imma fiċ-ċirkostanza, in the midst of the challenge, not for the challenge, but in the midst of it. Fiċ-ċirkostanza ta' dak li saħtek qiegħda tiġi medda. Flusek qed jiġu medda, l-familja tiegħek qed tiġi medda. L-għadu attakkalek ħajtek. But in the midst of it, you can still thank God. And when you can still thank God, you're making the devil irrelevant. Meta inti kapaċi tirringrazzja l-Alla anke fil-ħin diffiċli li inti qed tiffaċċja, il-għadu iġibu irrelevanti. Did the devil try to stop Jesus? Ix-Xitan prova jwaqqaf il-Ġesu. Did he try to stop Paul? Did he try to stop the apostles? Ix-Xitan prova jwaqqaf il-Ġesu, l-apostli, l-Pawlu. Yes. But they kept praising God. In fact, in the book of Acts, the Bible says as they praised God in the midnight hour. Fil-ktib tal-Atti tal-Apostli għalek waqt li bdew ifaħru l-Alla fil-ħin tas-sija tal-lejl, ta' nofsa lejl. Bdew ifaħru l-Alla. U l-Bibja tgħidlek kull ktajjen kollha mhux tagħhom biss. Imma ta' daw kollha ta' madwarhom. Wow! As they praise God in the midnight hour, the Bible says not only their chains fell off, but all the chains of all the prisoners fell off. If we are a people of praise and thanksgiving, jekk u inti aħna msejħin kunu poplu ta' tifħir ringrazzjament. It's not just our chains that are going to fall off. We're going to set the chains free from this nation, from your brothers and sisters. Min ħutek, halleluja. Jekk u inti kull fejn morru, il-ħajja tiegħi hija ta' ringrazzjament. Glorja lilek Abba Missir. Avolja dak l-għadu li għamel, il-baħar u l-mewġ li għajjem, mulejjina għankom li faħrek, halleluja. Grazie Ġesu.
Amen. Għadu ġabċiba kbira l-ġesu. Amen. Ejja baxxu rasna. Jekk inti waħed minn dak il-persuni li laqqas issib-ħin tirringrazzja lil Alla. Għax inti karnali, immatur, jew qabli mejjed. Illum huwa ħin li inti tibda ħajja ġdida. Jekk inti qattajt iktar ħin tgerger milli tirringrazzja lil Mulej, huwa ħin li tindem. Ħalli minn flok tibda tgħix ħajja ta' ingrazzjament u tattira l-barka tal-Alla u l-favur tal-Alla fuq ħajtek. Speċjalment il-Mulej illum qed jagħtina dil-grazzja li ninspiċċaw din is-sena b'ringrazzjament. U bi preparazzjonijiet b'qalbna bistennija nibdew is-sena mhux ingergru imma b'ringrazzjament. Grazzi Ġesu. Kaw xi ħadd illejla li pastor kelli bżonn nisma' dal-messaġġ illejla kien għalija u xi ħadd għalejna kun onest. Grazzi Ġesu. Grazzi Mulej. Let me ħanilkom xi ħaġa għal kopji. Issa kopji għejnu l-xuxin. Please għejnu l-xuxin. Jiġifieri jekk żewġek jagħmel xi ħaġa pożittiva mhux tgħidlu issa fl-aħħarejja qabada. Jew jekk il-mara tagħmel xi ħaġa li inti ilek tistenna minnha, ejja fl-aħħar issa ġejt. Le. Tkun xek. Eidlu, grazzi. She may end up doing more of what you like. Qabli jibda jagħmel ħafna iktar minn dak li tixtieq inti. Jekk tibda tapprezzaw xi iktar u tingrazzjaw taqal xi iktar. Passer provide. Tiqafx. Kompli. Jekk ma jiġri xejn fih jew fiha, fik ħajġri żgur. If nothing happens in him or her, something good is going to happen for you, for sure in you. Dal-miliet jina battru xma ta' messaġġi ta' Happy Christmas u ringrazzjament ta' ħbiberija anka ma' min għamil id-deni. Mux kalla batu l-ura, but it felt good for me. What did I lose? Nothing. You see? So you see, when you live with a life of thanksgiving, you can never lose. You will always win. Meta tgħix ħajja ta' ringrazzjament ma tista' titlef qatt. Tgħix biss rebbieħ. Hawn xi ħadd illejla li passer illejla f'dan l-aħħar sieb ta' din il-ġimgħa ta' din il-sena. Nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu verament b'qalbi kollha hawn xi ħadd holiday. Hawn xi ħadd illejla tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu holiday. Hawn xi ħadd. Hawn xi ħadd. Kulħadd iqum bil-wifqa. Let's pray together. Ejn nitolbu flimkien. Kulħadd jgħidi warajja minn qalbek. Olli dejk poġġi dejk fuq qalbek fuq waħda fuq qalbek u l-oħra dija lura. Olli għallej mulej bħala simbolu ta' ġest. Kulħadd jgħid mulej għaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi li inti għallimtni nkun parti mill-poplu tiegħek ta' tifħir u ringrazzjament. Inti hekk ixraqlek mulej. Dawn huma t-tip ta' nies u poplu li inti qed tfittex u tixxenna għalihom. Mulej millum il-qoddim. Number 1 nixi ngħidlek sorry ta' kemm il-darba gergirt. Jew ħadtek for granted u ma ringrazzjajtekx kif kien jistħoqlok mulej. Anka jekk tieqaf tberikni llum mulej. Ma nista' nieqaf qatt nirringrazzjak tal-don tas-salvazzjoni li tajtni. Anka jekk ma tfejqnix darb'oħra, anka jekk ma tberiknix darb'oħra, anka jekk ma tipprovdilix darb'oħra. Il-fatt li inti mittalija fuq dak is-salib, xarret demmek għaddis għalija mulej u tajtni l-ħajja ta' dejjem. U naf li jismi ġi miktub fuq il-ktieb tal-ħajja. Mulej ma nista' qatt nieqaf nirringrazzjak, mulej. Ġesu, aħfilli fejn qastek.
fejn jiena gergirt minn flok ringrazzjajtek. Gergirt forsi waħda kontra wieħed minn uliedek, jew waħda minn uliedek. U minn flok apprezzajt tajjeb bdejt ingerger imħabba dak li ma ġobx lili. Aħfir li mulej, mandi l-ebda dritt. Mulej qaddis, millum il-qoddim, fawwar li qalbi, fawwar li fommi, b'kilm ta' ringrazzjament, Spiritu Santu hu overenti. Mulej illum nirringrazzjak li l-fejqan li jien għandi bżonn qed jaħdem fija. U għalhekk ħan nirringrazzjak tal-fejqan li qed jaħdem fija. Għaliex permezz tal-ġrieħi tiegħek jien nfejjaq mulej. Grazzi lil qawwa tal-mulej qed jaħdem fija issa stess. Grazzi mulej li uliedi ġejjin lura lej id-dar ħajaqdu lilek mulej. Ħan nirringrazzjak mulej. Semaw jafu mulej qaddis. Grazzi li uliedi ħajaqdu lilek Ġesu. Ħan nirringrazzjak mulej qaddis. Mulej qaddis, grazzi mulej ta' xogħol li għandi bżonn li inti diġà smajtni tlabtek. Għalhekk ħalli ringrazzjak li inti ħaġġib li dak ix-xogħol li għandi bżonn, dik il-promotion li għandi bżonn, dawk il-finanzi li għandi bżonn. Nirringrazzjak mulej minn issa nirringrazzjak f'isem Ġesu Kristu. Niftakar madwar sente ilu. Kelli viżjoni vivida ħafna. U ħanejdilkom issa stess. Niftakar f'dil ħolma vivida ħafna kienet viżjoni. Rajtni qoddim montanja kbira, xi senta ilu di. Kienet kbira immens, ġifieri daqs isu skyscraper kbira. U jiena qoddim din il-muntanja żgħira. U niftakar il-mulej jgħidli f'dil ħolma. Qalli din il-muntanja iddub qoddimek bit-tifħir tiegħek lejja. Bissejtek qalli fil-ħolma. Kont għamilta profezija għadha fuq il-Facebook tistgħu issibuha. Grazzi Ġesu. Qed isaħħwa. Kull muntanja li hemm qoddimek. Iddum qoddimek, iddub. Hekk inti kif tirringrazzja l-mulej u tfakkar il-mulej. Naf li ċertu affarijiet fin-natura jidhru impossibbli. Ħadd mu kapaċi ikisser muntanja kbira quddiemu. Jekk mhux biss jiena u inti nfaħru l-Alla u Alla tat-tifħir tagħna ikisser kull muntanja, ikisser kull diffikultà, ikisser kull ħaġa li l-għadu ġab kontra tiegħek bil-qawwa tal-glorja ta' Alla meta tinżel fuq it-tifħir tiegħek. Għax il-poplu tiegħi jiena l-Bibja tgħidlek jiena nammar fit-tifħir, mhux fit-gergir, jiena nammar fit-tifħir fir-ringrazzjament tal-poplu tiegħi. Halleluja, kulħadd jolli leħnu ringrazzja l-mulej issa stess. Irringrazzjaw issa stess. Let's sing this song. Let's worship him this song with this. Rababossoyo ramandarassaya. Let's sing it to him from our hearts. Thank you for Thank you for the cross. Jesus, thank you, Lord. Make us a people of praise. Thank you. Grazie per la salvazione. For an ending grace. Grazie, mulej tal-grazzja kbira tiegħek. Thank you for your hope. Thank you. Yeah, hallelujah. There is no one like you. That's right. There is no one like our Jesus. No one like you, Lord. All my hope is in you. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Gloria lek mulej. Grazzi mulej qaddis, mulej niddikjara fuq daw l-aħwa. Daw kollha li tisseħu. Mulej qaddis, dan huwa l-poplu ta' tifħir li inda titqajjem ġewwa Malta u Għawdex. Bħalma għamilt mal-apostli tiegħek mulej meta bdew ifaħruk, jirringrazzjawk. Fis-sija, fil-lejl, f'nofs tal-lejl bdew ifaħruk u jadurawk u jkantawlek innijiet mulej ta' ringrazzjament. Il-kelma talla tgħidilna li l-ktajjem bdew jitqaċtu jaqgħu fuqhom. U minn fuqhom daw kollha li kienu priġunieri madwar mulej. Il-lejla mulej jifaħruk bħala poplu River of Love. Bħala poplu tal-mulej jirringrazzjawk ta' dak kollu li provdejtilna.
fil-ħajja individwali tagħna. F'dak kollu li inti fdajtilna f'idejna mulej, l-amministrazzjonijiet, il-ministeri mulej. Grazzi mulej da dak kollu li fdajtilna mulej, għadis grazzi mulej. Min qalba li ringrazzjawk mulej li kienet il-grazzja tiegħek Abba Missir. Lilek kull tifħir, lilek kull ringrazzjament Ġesu. Mulej għamel li fomna jkun instrument ta' tifħir u mhux ta' tgergir. Mulej qaddis. Halleluja. Grazzi Ġesu. Thank you Lord. Mulej qaddis ingrazzjak għal dawk li tisegwu permezz ta' YouTube u televizjoni u Facebook. Lord, I thank you for all those following on Facebook, YouTube and television. Father, touch them right now by your Holy Spirit. Lord, in Jesus' name, I see somebody that you are sitting on a chair right now. You are in pain. You have pain all over your body right now. As a matter of fact, you have pain all over your leg. Right now, give thanks to God. Start giving thanks to God in the mighty name of Jesus Christ. As you start giving thanks to God, that healing is going to manifest in you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Because He's already healed you. By His stripes, you have already been healed. In Jesus' name. I see a woman that you are crying. Your heart has been touched. Hallelujah. And the Lord says to you, my daughter, I love you. I have nothing against you. I keep nothing against you. All your sins that you've ever done have been erased and washed away by the blood of my Son. Hallelujah. Rejoice. Be free. May the Lord release you now in the name of Jesus, that you will fulfill the plan of God for your life. Rise up. Give Him thanks in Jesus' name. In Jesus' name. Shahat bil migrania. Somebody with migraines right now. I thank you, Lord, that as this woman is praising you, you have migraines. The Lord is healing you right now. The Lord is healing you right now. Give Him thanks. Give Him thanks. If there's somebody who has an impossible situation that seems impossible, right now I come into agreement with you that what seems impossible will be made possible for your life in the name of Jesus. The God of praise, the Lion of the tribe of praise, the Lion of the tribe of Judah will fight for you in the name of Jesus. The Lion of the tribe of praise will fight your battles. Praise Him right now. Praise Him right now. In the name of Jesus, every cancerous cell dry up in Jesus' name and fall off your body. In the name of Yeshua HaMashiach. Every tumor dry up and fall off of your body. Every blood disease, every blood condition be healed right now. In the mighty name of Jesus Christ, give Him praise right now. You know that you can do nothing in the natural. You can do nothing in the natural, but the God of praise. The God of praise is healing you right now. Life come to you. Miracle working power working you right now. The same Spirit of God which raised Jesus Christ from the dead operates in you right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Somebody, a woman with pain in your uterus. In Jesus' name, complications in the uterus. I see a woman with complications in uterus. Keep praising God right now. Start praising God right now. The Lord is healing you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Ulcers. The Lord is healing ulcers. Somebody with stomach ulcers. In the name of Jesus, give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Praise Him right now. Praise Him. The healing power of God is working in you. I decree that ulcers in the stomach be healed. Bloodstream be healed. In Jesus' name, God is changing your bloodstream right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By the power of the blood of the Lamb of God. The blood of Jesus. In the name of Yeshua, be healed right now. Be made whole as you are praising Him. As you are praising Him, you are being made whole. As you're praising Him, you're being made whole. Right now, in Jesus' name. Hallelujah. There is. Hallelujah. Give thanks. Give Him thanks. If you've asked Him, if you prayed, if you asked, now give Him thanks right now. Jesus. Oh, blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Yeshua. Hallelujah. If
If you need prayer right now, I want you to come forward. I'm not going to pray for you. I'm going to thank God with you that He's already heard your prayers. Jekk għandek bżonn il-fejqan, għandek bżonn it-talb, mhux ħanitolbu xejn lejla l-mulej fuq bażi fuq dak li tkellimt, ħanirringrazzja lill-mulej għalik u miegħek. Hallelujah, grazzi mulej qaddis. Let us sing, let us worship God.